Pozdrav svima ljudi, danas ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate Fraps i kako da ga koristite. Znači uđete prvo u ovu ikonu ovdje, ovako, link će vam biti u deskripciji gdje ga možete instalirati. Iđete download Fraps 359 setup i izaći vam ovako. Znači izaći vam ovako. Sačekat ćemo malo. A sada kada smanjite, uđete u tu. Znači uđete u nju. Sačekajte, idete yes. Znači malo ćemo sačekati. Evo ga. Očito se idete samo i agree. Ovdje možete staviti gdje hoćete, next, install. Znači ja ga neću instalirati jer ga već imam. Tako da, uđete ljudi moji u Fraps. Znači to, uđete u Fraps, idete yes, znači sačekat ćete malo, ćemo samo sačekat sada ljudi, izaći vam ovako, znači izaći vam ovako, idete samo monitor, ako se skinate desktop i Google sve isto vrijeme samo štiklirate, to ja neću ništa štiklirati. Uđete u 99 fps, ovo ne morate ništa dirati. I sad movis. Evo, sad što je bitno, možete na 11 kako hoćete. Idete 60 fps. Full size, to znači da vam bude slika ekstra. Možete vidjeti 30, ovdje maksimalna 35, ja sam stavio tako, ne znam šta. Ovdje je rekao Windows 7 sound, to znači da vam se čuje Windows 7 zvuk. Znači stereo, rekord, dobro to je mikrofon da bi vi mogli da pričate. Ovo vam je da uklonite kursor miša u videu, tako da to se ne možete ništa dirati. Ovdje idete change, ovdje možete staviti, ja sam stavio na desktop kako se meni sviđa, idete view, to znači gdje će vam biti video. I to će vam desktop. I screenshot, ovo nije bitno. To je to ljudi za ovu epizodu, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!